Kastalatibyan! Kit ita! Adto iti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan mo nga aramiden? Ti saan mo akayat nga aramiden daken ka? Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Oh, bakit? Naluknang ka din, Gisida na karni ti manok. Si Kamot, di ka lang nakapilin iti tiniliw mo ang manok. Nagtangkan mo ti karni da ito kawitan. Ni, makapili ak pa'y aya, kat amumot, amanok ti karuba tayo da ita. Tinukmak lang itali, mabas iti sangwanat. Nagrigat nga angaran. Malumton inton mangan tayo. Mabis-bisi na kung kay. Ayun gayam, naibus ti layakan marunggay. Ay, anya ramraman na ngayon da ita, no? Saan mo alayaan? Di ingkagpirok iti laya. Di mo kunan nga subli akmanan iti ayan ti karuba. No sa dino ti ayan ati layakan marunggay, di iso ti papanam akaruba. Lakay, inka mang kitaan no asino di tataulan ti aso ijerwar. Kat mo taul mo't ataul day jay nga aso. Kada lumabas, taulan na. Inka nga rod kitaan, taagreklamon tumanan dagiti tattao, abay-bay ang tayo day ta aso tayo. Agkama ngamin kadagiti aglabas. Sige, nakitaan. Yakat naminin day tanga aso na ya. Ay, imbis ang makainan na kumamat ti tao. Ay, hay, Brunei! Ay, ni mat pari Mario day jay tataulan na. Hey, Brownie! Pare Mario! Paray. Ne. Apa nga pare? Tinukol mo matanday ta sanga ti marunggay. Ay, una yan. Intaraynan. Ay, ni pare Mario, ti tataulan ti asaw. Agal-alang amin iti marunggay. Ay sus, nagpakada kumaatap no na itali jay aso. Tamangan no kagatin na ni pare Mario. Kasaritak ko mga road. Ang amin di nakita nakitot. Isu aday jay, intaray na at titinukol na asanga ti marunggay. Binutbutong mun sa mga amin. Apay kumangay, abut-but nga Jack mat iparit nga agala dagiti kaaroba iti marunggay. Ngam ipakada da kumamat tapno maitali ni Brownie. Ay, sayang dyan natukol ang marunggay. Bayamon bakit? Barang imulan ni pare Mario. Katsaanan nga umay mangala dito'y balay. Sabagay matkit di Sapay ko mga rod taimulan na dyan sa nga ti marunggay ang tinukol na. Ne, nagadumot nanday ta inalam ang marunggay lakay. May saasa nga? Intaray ko da ito, nakita nak ni pare Toryo. Kat apay ko mano nakita na ka? Ay kaya sigurado nga agunget Para marunggay laang agungutan. Anya para marunggay lang. Tinukol ko pa inday tay may saasanga na. Nagparutak pa itilaya. Anya? Ijay pa'y tinangalaam itilaya? Kinodamo mula ni bakit na. Dandanin maangar dya lutlutok akar ni ti manok. Di mo istoryahan iti kaaroba ang manok ti sidata Taapay manan. Kino manok pa ni pare Toryo dayjay. Anya? Puunay kan? Naggapumot gayam kadakwada daytoy si daan tayo. Kasano numaamunda? Iso nga rod adi kag tagtagaray. Kasino nga tatinang parot kadagito yung ulak alaya. Sapay nagado ti pinarot na. Adda pa'y tugot ti saka dito. Ay, ason! Dumawatak man iti layam. Ay, wala nana. Mang parot kayo laang. Numano ti kasapulan niyo. Ay, may salaang. Pangrekadok laang iti sidaan. May kanila kay ko. Sige nana. Mga lakayo ratan. Jak iparit, taadumot. Jak lakayat dagiti daduma akaaruba. Tabas tagala dalatan adidaman lagpakada. Ay, adaya na nga lakadagiti mulam. Adda nga rod nana. Kitain nyo. Naglalawa at tugot ti saka. Wan nga paisaw. Ay, akin dapan ngay kadagita.
Ti pakadanagak nana, numaira na nakabulos di aso may. Ang mga nukagatin na ida, ay nagrigat ti makabasbasaw. Ay, wen Sika nga akin aso ti mangipaagas. Wano mangipa-injection iti kinagat ti aso. Talaga anana, iso ati kayat ko laeng, ipakadada-kada kami no may daagala. Ay, wen Ay, wen gayam. Di mo ibagbaga Idi na minsan nga aldaw. Nakitak mo't ni Mario ngay may nangalay ti marunggayaw. Huwag nga rod nana, tinukul na pa'y gidakkel asangana. Amangan no isukit din tinang parot iti layayaw. Ha? Ay, pindaan nan samot amin na nakaaruba. Apagalaan iti komporme. Anya nga tapay ti kayat da nga alaen dito'y balay may. Aladan nyo ngamin Tapno saan da basta-basta makaunag dito'y arubayan nyo. Sige nana, ibagak man ngagpayso day takin nila kay ikaw. Ay, maruwam da kita akaaruba. Basta dalatan sumrek iti solar ti kaaruba da. Tapno agala da iti kayat da nga alaan. Lakay, ni mo turyo akaaruba day ta lumabas. Apay? Kasla da birbirukan na. Kaya ma, di mo ipadlaw akit kitaem. Pare Mario, nakitam jay manok ko akawitan. Apay ko makita? Amangan ngamin no limabas dito'y balayaw. Ay, kwa. Awan nakit-kita kakawitan alim mablabas dito'y balay may pare. Ay, kasta ka day. Sige nga Rod, labsan kayo pa'y dito. Tayo nakman birukan. Nya, makitam? Diyos to di ko nak, abirbirukan nan di kawitan da na pukaw. Sinong batak may? Adapay ka nabati akarni na di kawitan, bakit? Adapay ulo kan payakot. Kan adapay tay karay kay na. Ay, kumeta. Malangarot. Hindi naman nagkilaban. Medyo mabisi na ko. Awan na talaga, bagat. Jack, mabirukan tayo kawitan tayo. Binirok mo, hindi ta kaaruba. Pinindak amin nakaaruba. Awan latta. Awan nga rudan Sindada siguro. Anya kat dagitan nakaaruban aya. Agaramid kan sa iti alad to'y arubayan lakay. Ayun nga peso niya. Sige, tagarami dak. Ay, da kayon samot kinila kay mo. Ti pagsususpitsaan dagiti agasawa at turyaw, ang mga alay ti mula da. Anya, da kami. Di dala nagbainan. Apay ko maapagsuspitsaan da kami kat inosente kami. Ay, talaga saan na da kayo tinapan nagalay ti mula da? Saan? Apay ko maamapan kami agala kat amumimot abasol ti agala iti saan mo akukwa. Saan kayo ang nagalala iti mula da alaya? Ay, manumot laangan nga iti laya di ta kantina. Sagli 5 pesos. Mapan kami la gumatangan awan layame. Ay, kat marunggay-ngay. Ay, nanana, amom aya ngagsidsida kami iti marunggay. Aya? Saan man ngagpabasol dagiti nga agasawa? Ay, kat no kunada nga agaramid da iti alad jay balay da. No agaramid da. Agaramid da laeng. Agaramid kamin tumag. Tata, mangpo kanakman iti kawayan amulam. Ay katuna, agala kalaeng. Adu matimulak akawayan. Ay, anuam aya? Kuha tata. Agaramid akman iti alad. Ay, nasayaan mo agaramid ka iti alad. Tanay, adong dagiti kaaruba. Basta dalatan sumrak iti arubayan. Katagala da iti kayat dang alaen. Ay, huwag nga rin tata. Da ito'y bayog akawayan ti alaem. Tanalaglag da. Ay, sige, tata. Ay, nadabag mo ka din ti istorya da dito'y lugar tayaw. Ne, anya ngay day ta, tata.
Ni Mario akaruba, ti suspetsa dagiti tattao, nga takaw ka dagiti dingwad. Nagkuna, tata. Ay, ano ti bang ibagbaga? Ngay suda ti agtakaw ka dagiti dingwad. Nagkuna, tata. Ay, ano ti bang ibagbaga? Ay, ibag nga ron tas anda kayo at tinakawan. Ay, kinapudno na, tata. Mapukpukaw di manok mi akawitan. Birbiro ka karod. Dinamag ko ni pare Mariaw. Nagungatkit din. Ay, marwamdan. Adaw tinatakawan iti manok. Ay, nagmalas mo ten. Tada kami pa iti karuba da. Sige. Aladam ti balayaw. Lakay, kita mo? Inunaan na ka ni Paritor yung agaramid iti alad. Ay, wan. Makitam? Ay, plan wag pa lang mararamidan nan. Di agaramid kamutan iti alad tayo. Alangan mo takawayan ti aramidan nga alad. Ay saan Ibaganan to, agtutulad ka. Ay, inak to man nagkita iti aramidan nga alad. Bakit? Sige lang kay, anusam ti agaramid iti alad tayo. Dandanin malpas, bakit? Ay na, iaramidam mo't iti ritaw na. Ay, katun Katno kayat mo, di automatic ti aramidag. Magtanda ka man. Kawayan lang, aramidam nga automatay. Ala, ingka nga rodan gumatang iti meriendak tanay, itayak pa'y amabisin. Ayuang gayam. Di takanti na gayam ti papanak, nalipatak mo ton. Apay, sa dino ti papanam. Di takanti na, nana. Ay, napintas di aramidin nila kay mo nga alad di arubayan nyo Kawayan lang, nana. Ang bayat, ti panda ka aramid na. Sigurado asaanan ang makaunag ni Mario amang alay ti kumpormay. Nana. Ay, anya jar aramidin ni pare Mario, nana. Ay, agar aramid mo't ay ti alad na. Agtutulad. Bye, ama. Ay, asino nga'y matimayat asombra kiti arubayan da. Kat awan mo't pulos mulmula da natang. Kan awan pa'y tarakan da. Baybayan nyo, nana. Sige, labsang kayo pa. O bakit? Hindi pa nagkunam iti inaramid kong alad. Mayat. Anya mo't day ta inaramid mo, Mario. Kasla pagsungrod mo't nagita kayo na. Apa iti kayat mo kawayan? Di baganto ni pare Toryo atultuladak ida. Mayat da ito itaurig. Napan mong samot la pinidpidot dagita kayo. Ay nan, nagado iji bantay. Di mo pa inurnos. Basta intogkel mo lang taditan. Basta dama ko na nga alad. Ayusin. Nalawag ita kanya kon bakag. Mapagsisilpo kung dagiti paspasamak. Anya ti kayat masawan? May sala ang atao tinang takaw jay kawitan ta, kan jay nangala iti laya, kan marunggay. Asino ti suspetsam? Day jay Mario. Day tamot ti bagbaga dagiti kaaruba lakay. Nagaramid pa'y mat iti alad, akas laad da matakaw iti balayda. Kasta nga ro dagiti adda aramid da amaday. Kabuteng dati bukod da nga aniniwan. Padasak man mat atakawan ida. Anya ngay kumatimatakaw mo kadakwada. Awan matarakan wan numula da. Ay una niya. Sige, agluto kan, bakit? Kun maditi pampanunutom lakay. Kasanong agluto ka ngay kat awan mat pagsungrod ka. Mapanak pa'y lako mamangayo di tabantay. Ay, eksakto bakit? Saan kayon amapan mangayo? Agrelax ka langan dito'y balay. Ta isang pet ko tipang sungrud mo. Ay na, nagmayatan na pagsungrud na gito'y naalak. Nag-atidog akayaw. Nabilag apirme.
Yawid kon. Partakak. Tamangan no sumangpat da pare Mario. Addan pang sungrod mo, bakit? Umayan ti sungrod. Ay na, aldawon lakay. Awan mo't lat pagluganan tan at tricycle nga gawid. Un nga ron, mabis-bisi na kon. Unak mo't ngamin kan ka narigat ti agudong no aldaw iti palengke. Tan narigat ti aglugan, ado ti pasaheros. Itaya ko'y apara. Awan na, labsan na tadagita at tricycle tadamot itulod da pasaheros. Sapay nalipatak pa nga inlak diri daw ti balay. Kanag mo na yan, kaya dami alad tayo. Jay alad nga inaramid mo, gunggunam laang basit, natumban. Ay nalakay, nagrurub-rub da ito'y kinayo mapagsungrog. Napagburak na adagos da ito'y lulutwak abins. Kat balatong matisidaan tayo inton bigat bakait. Pagangren na man. Kakaisuna nagaduti kayo apag sungrod mo. Apay, nangalaam kadagita asungraw. Lakay, ayan nan ngay dagiti alad nga inaramid mo. Ay, wen, kapingawan mo't tinagbatay. Ay, asino nga tati nangala? Tinakaw da nga tan-a? Ay, agalwad dyan nagtakaw. Hay! Asino tinagtakaw iti alad nga inaramid ka? Saan kang agpukpukaw, kababain? Ay, nagdidin ng rantaw no kosta tiramid yaw. Ay, Mariaw! Apay ka ding agpupukaw ka. Kanya ti problema. Tinakaw da din, tinaramid ko nga alad dito'y balay may, tata. Ay, daitan ti kunkunak. Anya, kunam, tata? Saan mo nga aramidan? Ti saan mo akayat nga aramidan dakan ka? Adayamot inararamig ka? Ay, kat no nagal-ala ka iti manok ti kaaruba. Unmat nga agpaysula kay. Agtal na ka, mamay. Ay, nagala ka iti mula dagiti kaaruba. Asaan ka nagpakada? Ay, nay, awang kasta nga ramig ka. Adala kay. Diyan ngay mo't marunggay da pari turyo at tinukul mo pa iti dakil asangana. Agtal na ka kunak, nay. Ay, kastala ti biyag, Mariaw. Marik na mat ita, tirik na ti matakawan. Iti nagrigatan. Nagrigatan ti sabali. Ingkakatlaklakaan nga alain. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. San mo nga aramiden, ti saan mo akayat nga aramiden daken ka. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon Kas talatibiyag! Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.